Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muayyidil awliya biruhim minhu wal asrar wa mudi'il ulum fi qulubil ulama bil anwar wassalatu wassalamu ala tiryaqis siwa wal aghyar Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad An-Nabiyyir Rasulil Mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wattabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil khuludi wal qarar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Hadratal habaib wasadat al alawiyyin wal ulama wal muallimin bil khusus akhina fillah Al-Karim Ibnil Karim Habib Mahdi Al-Haddar, para habaib tamtona banyak serabu keng kaula tak bisa nyebutaki asma satu persatu secara rinci, yakin tanpa mengurangi rasa hormat dekat para habaib selain ulama masyayikh langkong-langkong semulja Kiai Haji Abdullah Ansari ben para ustad-ustad semulja Ustad Muhammad, Ustad Fadlullah ben selainah satejana sekaula muljaaki tak kelupain deka Bapak Kepala Desa beserta para perangkat, juga tidak saya kesampingkan panitia pelaksana majelis ta'lim secara umum dalam rangka zikrul haul lil marhumain al-awwal Habib Muhammad bin Ali Al-Haddar sekaligus almarhum al-maghfurlah Habib Syekh bin Ahmad As-Saggaf Bangil rahmatullah alaihima rahmatal abrar wa nafa'ana bihima wa bima manallahu alaihima minal asrar wal anwar. Pak Bapak, Ibu-ibu sekalian, semua simpatisan partisipan acara pada malam hari ini, seteja saya mulyaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, situng torengarep deka Allah moga-moga Rabu tok nega napa boleh ngedingaki ilmu terus istifadah pas ia malaki moga-moga daya teti sebab selamat kau lebih sampian tunya akhirat. Habib Mahdi, saya mohon maaf Bib agak lambat karena saya kepaten
pengajian rutin ba'dal maghrib saya wakilkan pada anak menantu saya kepaten Mbak ipar sepopoh pas epeng kiren compo keng esarea ki bedening daerah Grogolan setene bekto atira bedeka disa janazana ki buru lastare ki tuaki kaula sareng sampian mantir ki paringna umur lanceng umur ajriya huwal waqtu in qata'tahu nafa'at wa illam taqta'ahu qata'at. Bekto kainto tretan adalah umurku lebih sampian ya bekto odi ria saare dua are semenit 2 menit aria penare na elang pak engkina bengke elang aja kacu pola na lanceng umur penceren gula mas muslim letade kapi pun mas kare bulat tok ya berarti kare kakek tok sekejap deh iya sebab orang kain to tambah semak kepatih benih tambah jauh tambah semak alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kebaipate ben odi kang kui manusia nika parlona eyuji bi Allah seenilai oleh Allah ayyukum kamma ben kapi arya ahsanu selebih bagus amalan perbuatan. Allah tak ada bu ayyukum aksaru kamma ben kapi selebih banyak amala bene make banyak menrombu yang ngok sekonek tapi mapan bagus engkina bengki padana orang abri hadiah umpamana kaula seorang raja jakanca abri hadiah cuma 2 si abri hadiah ka into seras mana Abah Sya'roni nika abri hadiah bereng ria sa abri hadiah seranya mana sebut Fikar iya wis Fikar Sya'roni abri hadiah dek ke mas muslim seorang raja tamtona mabunga atangate keng cuma Sya'roni kainto hadiana nikini aja bikina otok ruah Fikar abri hadiah satrek gandeng ari seetre masa kemaria tamtona abeli ayyukum ahsanu amala mana yang terbaik bukan sekedar baik ternyata sekene aja kacang otok jeria mutiara intan berlian Fikar satrek gandeng kasrakas salah kasrakas kayak campur cilat dong sape makai banyak rombu sekonek tapi berharga ayyukum ahsanu amala odi ben mate neka ujian ebek antarna odi ben mate ni kebi Allah akan diambil nilai kema perbuatan yang terbaik cecele tanya aki nembu Allah ria kebai mate ben odi kang kui manusia kadaan kema odi bi mate Bu, ayo dajer ya. Bula makin kurang fit saungkuna. Keadaan kemamate biodi. Iya, keadaan odi. Pace 3 tahun bareng odi itu. Nang seneng odi.
Ada kilau keadaan kemamate biodi. Enjak sebenernya mate biodi ini ke keadaan kama. Keadaan helap tak pada bereng sede. Sede je keadaan iya nang seneng aja. Kok tibi mau nerang akidah ya mau roju kemegi ya. Jadi keadaan mati tangki. Mek tahu sampian mun keadaan odi bu. Mestena ayo abeli deka Al-Quran. Dia guna kanjeng Nabi ibda bima bada Allah. Ikuti apa yang didahulukan oleh Allah, itu adalah urutan yang sahih. Bila Allah ada bu neng Al-Quran tak bisa dirubah. Dia guna Allah allazi khalaqal mautah. Allah akabai pateh. Mare pateh wal hayata. Oh di le saleria. Memoro kan til songo tes tele ki anun tadi. Iya. Jadi bu keadaan mate bu. Kene koreng otau na odi melolo. Cuma nerema na ya odi ya otau na jia. Masya Allah. Iya. Keadaan mate. Apa prosesnya dalil Quran boleh alam yakumin alam yakunu nutfatan min maniyumna. Tidakkah manusia itu memang diciptakan oleh Allah dari bahan nutfah? Nutfaria sari sperma. Apa sperma aja le? Minyak kan? Dan sebedan gak jele. Spermaria min mani. Leh, edi ngakira. Spermaria min maniyin yumna. Nutfaria sari dari maneh menyajan dan sebedan kia mana pekasar mani maneh nika asal manusia cecel kula tanya maneh ka into odi napa mate odi napa mate bu maneh odi apa mate? Kibet wis ngocak odi. Tada maneria odi. Kene kotoman ngetelak maneng ngengkol sepeda. Ya tada. Bade manne cak lacak naik bungkana blimping. Bene mun naik aja bene manne ya sale. Keng air maniria nutfaria bi pak bapak re petoro ning kandung ne ibu ning rahim etelanaan pas kereb bi Allah proses huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kemper bi Allah ya dari mana rele manne pak poloare bi Allah epa beku merah tetidoro pas kentel pak poloare aki teti daging sekempel bener sekempel cokop epergem nek kene summa kasauna beda al-idhama lahma pas pake jiria bi Allah ebri tolang ebri kole ya dari mana jile
kebai obu ya dari mana jeria ebri longelongan tak cetakan tamataan ya tanang dua cuma kita odi ya bu tabuen ya bunton tabu ya sokoh tinglah umur kandungan repak pak bulan nah pak bulan Arabi Allah ebri nafkhir ruh esisipin ruh maknana ruh ria hayat kan mangkana bu embuk ria mau ngandung mare pak bulan aro mulai kris saodiin bayi dalam kandungan kadang akliseng kadang ngenceng ke bu lah sampai sangang bulan raja tabu nembuk kaprana sangang bulan pas lahir ria teka-teki mbok ria mujahadah si paling raja kan opamana tepaan lahir pas mati ane ke mati syahid ke suarga mbok jeria saking berata orang ngelairaki berat napa tak berat ngelairaki bu berat engki sengsara napa bunten sengsara engki bu apleteng sake apa nje sake kengka kengoyo andi anak deyen aja le can sake ada kapun ada jeren kan mangkana anak-anak cek sampai ngalbengal ka ibu montero butuh iman nah orang mau nyakein atene ibu lah ibu kita pan pegel pas anak ruah mati langsung ke neraka ruah anak na'udzubillah maka lambuknya porek yang mau beli neng itunya diin anak ruah tak epleng diin tak epleng bentak nemu pojura odi orang mengkur sekut nyakein hati nembuk bayangkan nembuk tepan lahir kain to teka-teki ima wa imma odi imma mati mbuk mun ngelairaki nih kan ki bu kula ngerasa aki mek tahu kini ku mas muslim tak tahu nih ku andi bine tuh mula kadung ajen jek nih serang ku areng cereng kadang teng dengan bayi nih kita keluar tai nancak gade mungkin abang ke ayo ibu hormat ibu pon nikah Habib Syekh Asar Habib Muhammad bin Ali Al-Haddar Habib Syekh bin Ahmad As-Seggaf mun Habib ka into pon da jelas insyaallah suarga teritan engki napa engki setan puntena beri jalan husnul khotimah sebab toron dari Gusti Kanjeng Nabi lahman wa qadama roksan wa qadama lahman wa dama lah saya ngebeteraki ya bagian ria ya semancing sabidatur ya ria boleh aneka neka saya penting napa karena kaula sareng panjenengan kainto dengan larutnya waktu sehari kedua dari dua pada yang ketiga ini berarti dan kaula sareng panjenengan aparak dekapate kainto tretan tempeng beri semaan mangken kepate kainto lalu saya penting dak remah nikah berusaha amal kainto kira-kira etrema bi Allah. Nah apa tandanya mas muslim amal soleh seetrema bareng Allah jeria. Mas muslim tak tahu keng mencaan Allah ning Quran jelas wajib norok ku lebih panjenengan. Sebab amal ri etrema bareng te etrema nika bede tandena. Antara lain ngalak setegi. Ya jeria bila amal mencapai target ahsan amal itu terbaik benar sekedar hasan yang baik
Sebab mon baik ari gemoga etremah. Tapi lamun ahsan tak usah gemoga pun pasti etremah. Dharma Mas Muslim buktian ning Quran Allah debu dalam Al-Quranul Karim. Ngaki giba le ngaki le dabaran kaki Habib dia beri kenangan. Hari Habib Mahdi bilan duanya. Jami tambah gagah tambah sehat Habib. Masya Allah. Keng birnya Habib rene. Dididik molar. Orang kempang nangis ria tandene atena lemes. Orang rang nangis Arya tandene atena ria ala dilalatun ala qasawatil qalbi. Atena atos. Ate atos ria gersang, ate hajo boto, ate hajo paras, Arya bade sebab arapa tempeng akhirat benyaan berurusan di dunia. Mon orang benyaan urusan deka akhirat gampang nangis kan itu. Demi muron rang kiri yang ko beli boleh ahsanu amala. Allah tebu dalam Al-Qur'anul Karim. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka orang banyak sepon pada iman nataqabbalu mesti kok nerima jan Allah. Amal yang banyak je mesti kok nerima. Amal sedermah anhum bene minhum seporana mon minhum dari mereka. Tapi ini anhum yang terlepas dari mereka, baru bila terlepas dari mereka ahsanama amilu mencapai deka ahsan. Artinya anhum ruah kelakuan ria bene betek pengakuan dari abdi bi leni ke ahsan. Ayo ada kebaikan ria. Sebab mun yakotibi tretan abeli dek nafsu benedek pangeran. Kekuatan usaha dari abok tibi. Ada aku hisab pria. Jadi mun ini sebut akidah ke Allah demang. Cara nada remah sini kebain kami belajarkan sekone. Bunten bener-bener rahasia ria. Keng mek tambah meningkat amal dia mek depak target ahsan jeria. Allahumma amin. Ayo abali dak demuna Allah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Angkep fadol. Apa fadol jeria? Anugerah. Ayil ata'ul jazil bila wasilah. Pemberian dari Allah seagung tanpa perantara. On angkep daya tok fadol ja anugerah. Kanugrahan mencandring cebu. Jadi daya sampean naruku sujud tayakuli re Pak. Nggih. Dan kiyakuli ya. Tayalako jeria. Takialako jeria. Berbuat kan angkep dalam hati ajri fadol ri beri dari Gusti aceh ya kone abe di aceh liak seterima mun yako dari abe tibi ki kata habaib para ulama kaisa amala demang karena ngangkep fadol dari Allah. Mun yang ketibi, ayo urus ku aku. Cecel ria beli boleh kelak dak fikar. Jawa. Jawa Madura. Jawa. La fikar sampean gerak teko kanan nang ngiri iki sampean iso gawe gerak iku fikar.
Saged. Terus ngobano lambe iku sampean gawe obah iku iso. Gawe lambe ni iso. Gak iso ya. Lek pancene ngono teko sapa? Lah iki lho. Hakikate ngoten. Makanya ojo diaku dhewe. Coba Fikar ngangkat tangan. Loh, kuat ngangkat iki sampean iso gawe kekuatan iku. Gak iso nggih? Wis, cekak kesel-kesel dono. Saiki tak takono maneh, cek gelem nalar, eman. Rambut sampean iki sampean iso gawe. Wis gak gawe nyukulno iso, nyukulno. Menumbuhkan. Iso. Ndawakno. Iso. Gak iso. Wis sing terakhir. Lek nyendekno iso. Memendekkan rambut itu bisa. Bisa nggih? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, kalau dipotong dengan gunting alat itu bukan memendekkan, itu memotong, merusak, Fikar. Maksud saya, Anda apa bisa memendekkan rambut itu setelah rambut itu panjang lalu diundur kembali, bisa begitu? Oh, ndak iso. Dadi kabeh iki teko sapa? Nah, begitu juga sampean wudu, sampean zikir, sampean maca Quran, rukuk sujud, anggap iku teko Gusti. Hebat niki. Ngene iku. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum, yang pasti aku terima anhum syaratnya. Anhum niku lil mujawazah. Lek cari kiai-kiai ndek wingking niki utawa litab'id. Anhum lepas dari mereka, setidak-tidaknya lepas dari pengakuan mereka, baru muncul ahsana ma amilu. Pun para sedherek ingkang delejebeng kok kaula tibi engki ke antara dek karo bulu caan Gus Muhib andi oncengan juga. Mau nabe kagak terus tak abe ya melkok kiai bungko deki. Keng kula akan to terong alapa barokah deka Habib Syekh Kholen, Habib Muhammad juga Habib sabo Syekh As-Segaf. Hasil barokah cek kebeter pasti hasil. Insyaallah bila sampean oleh barokah sebujar dari pengajian, siapa tahu sakit beres, amin. Seandi tanggungan, beban, otang, marga barokah pas ebri lancar kelar nyerah, amin. Sero pekerja kena bi Allah epa jember, amin. Daya si anak-anak beng tambeng meler celemer blenger perceloper apa ya. Ya, beda perubahan pasti orang sesolih otabe solihah. Kainto beda kiai mas boten kersani jenengan cek sakit nambahi. Iya Bib. Cek nambahi iya Bib. Iya menurut. Sekadinto sekadar. Keng sepenting gelek. Ayo bila ibadah ke Allah aja panggempang eyakonen keluar dari abadi ini kepokok pun pengajian situ ngeri cukup lah. Moga-moga dadi ilmu semanfaat. Amin Allahumma amin. Cekap semanten tore maos Fatihah tilu deka Habib 2 Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad juga Al-Haddar Habib Syekh bin Ahmad As-Segaf wa usulihima wa furu'ihima bisirri asraril Fatihah.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada Bu. Mau cari untuk masjid. Oh, masalah sedekah ya. Cik buru le. Habib letak kata dan kok. Surban jalan. Le saleh. Nyok tang surban raja deh. Saya nggak tak pusa oleh na. Genale. Kangkui masjid. Masjid kain to Baitullah. Dalam Allah Subhanahu wa taala. Reng-oreng senyompeng masjid nika berarti aurunan majer tiket ku aku numpak masjid bedeneng wat sirat jasrun ala matni jahannam lakon 3000 tahun masjid nika bekal perobe hayawan siraja unta bukhati senompak ya orang-orang seya'murul masajid termasuk minal imarah ya ja sodako kangkui masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Perame Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji bareng ya Ras. Ayo Pabu SN Surbanja alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji kaula samangken apareng oneng para taretan supaya eleng mun ajel patih neka mendadak saben arena atamba semma ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni nek bine ruah pentayan ru banyak pesen ruah ya temur haro pesena cecetaki tangku tangarua ya uhailal judi wal karami mun ben praben seabri sodako kangkui pembangunan masjid apa kerenteka malam meriah hasil teruan dielakeh genteng haja masecong ria kiai putrana Kiai Munir insyaallah hasil keng cek minta Kiai masecong jalan di lanan ria dia ayo dak temur jiria banyak ruah epet selpetaki Allahumma salli ala Muhammad mansur fatih tak kening pongker mulana tore sambi epeker pun banyak orang ngocak melarat kong langkong nale kana sakarat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajin atfan tayyiratal alami ya uhailal judi wal karami orang mulai sekarang mayit pas nangis waktu nanaza tak kelar sakit ruh eta ce
akan dapeten bekto ki odi seera kerak kelaben todi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darajin adfatan ya jiratal alami ya uhailal juhdi wal karami. Lebih parluan de orang tua sangona pateh ayo etata sekece aki dateng panggilan tak oleh nyorot waktu giliran ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darajin adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. mula mate laju kiring kadalem lobeng mayit acereng bi minta tolong mayit pas ngocak dek se dek kasih ngosong aja terbenter buleki pingong ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfatan ya jiratal alami ya uhailal juhdi wal karami. Malaikat tanya ke mayit, apa mayit? Saya kebingung ben mayit. Engki malaikat terong ngabese kumatang bungko aja mulai yosong ruah la ilaha illallah la ilaha illallah hari terong ngabese bungkon anak ben bine pele bentang ke bula kengaen pensapen bekto kerem fatihah wa imatu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darajit adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Lagu ni jeklek ini tingpon la oleh telo arena ekopur oleh telo arena dari marepat akilinana Pak Polo are letu tabun perok ngalocor banyak olaan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a
ودرجي عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Mayit mun la oleh Pak Poloware ning kubur ruh ruah nyambung nyandek karena ruh la pesa mun eruna orang mukmin ning iliyin mun eruna orang munafik ning sijin keng mun la oleh Pak Poloware ruh pas nyapot nyandek dek ka kuburna aceling jasad mece enana malita monyem nekri begini ngarame tuli mari dia roh pas nyampeng dek ka kuburna aceling jasad mece enana rona ngocak laju pas ngocak acambur nangis aduh tang jasad sengko marengis ya Rasulullah sekali lagi salamun alaik ya rafi'a syahni wa darajit adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Sepenting pong-pong ki odi tore pacakan dari perintah cek sampai nyimpang lako secuba seponta lebet tuli ambuin niat atau bet ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahni wa daraji adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan bujar nanti doa kibo. Nyon sepora akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.